Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kinhun Jylla mixed martial arts ke Jylla kelala berpenpau ya kejing tebit haka MMA India National Championship kebal akut dangshan hakaba kelala Khur hinyau teli kita kema. Kini kikentup ya kawe kita kema ksiar ar kirupa lembat sau teli kita kema renong. Ya kini kelempung la penlong ha Abhi Prashal Sports Club kebah Indore Madhya Pradesh. Ya kita kema ksiar la Khur dau Leonard di Nongspung ya kita kema rupa la Khur dau Mehis Dashan El Hujan badu Krishan Borlang Kharsano karba Jeff Gary Dingdo Lee Dingdo Samarjit Jamatia badu Jesaya Bilalu kila Khur ya ketakma renong. Hakani kelempung lawan simenta da palat sans pangut kinong simenta kibala mikmat naki arpusan teli na keleng ki Jylla jongkari kiba hapo kajikmi da ka MMA India. Lingba kani ke Jylla ban Jyllakai bha kapani ya kajingkiu ke Jylla ha Jyllakai mixed martial arts hakba lakmi lenti bakin nangkiu saprang om tang hapo kari Henry Wat Shabari ru kumju.